bazisiyamu tuyombero makumyana kandi abantu mbongera kuzombiceka bitakushana zakatandika zirinke zirije konka ko zizagiramo okutera insibo abo kuba terebereho abantu bayinarimo barwana n'aba nupu twarebaho ibyo kurinda nabakwata bamwe ombanta banupu turebere akakiko k'ubururu nakagire bikaretaho ibirakoresebwe umukaruru konka kiro kwerarikera yabe birakoresebwe birabe n'ubikora bitine kuteganisibwa yaba ni internet yaba ni network yaba namanda yaba no kubyesiga n'ibindi nkebyo so ntwenda akashisha kwicumintereza kureba akarukomwa ko gurkwija nakabasa kuba akamazima no buringaniza kandi ko busingi abenshi tukigamba tuti abantu babiri abesimbira wa president umukaruru komwa ko gurkwija General Museveni kandi twanere mukana president wa Uganda akagera ngo nupu mundo guhire ekamwiba n'abanupu bakatwara no mushango mukoti baheza bagunagayo nabo bakambajyango babiri mbweno hati president akajyango twarete byomo no buhame ngo twaza kurwanisa umuntu umwe kutera karuru imirundi ibiri mbweno biri nibaho nibasa kutwereka ngo akarunka ko bakamaza muri buringaniza esa bitejya mahe gadwese ngiri hanga oyitendisa I think ni General now Masco yagira ngo umuntu yamara kutera karura tahe then yesige amahege hanga nakakiko k'ubururu okurinda akaruru then gwabasa no basagara kasha yo kubara oyemerera hanga hariya konko kutino tinbaza kacanga cyanga electoral commissioner ho amahegaro iwetera kora mare otahe okwetegereza enshongeji nyine abakuru timu hikire nyine umwamitori nawe John aragabusongora kandi no muntu wa NRM nyine umucyara ayebare process oyonsi yabona ayisimbira wa MP bw'abacyara ba district Mbara City city tiketi ya PFF ikigombe icabinye mukumango kikabe kiri cya BSG munkaye cyemerwe meya Kampala Elias Rukwago nyine umukuru Obama abamwamba mwito Obama konkamazina gene umujoni Danson ogwo ni ONC media coordinator ogwo na shuganisa imirimo y'ibyamakuru office ya chairman wa movement umuhanga office yabonesha mahari ya Chambogo abono bo mukama wabo Alhajati Namyaro that powerful lady nyino mukuru tumuyebaze Joseph ubwo ni coordinator wa PLU ikigombe ecyabanyekundire ekikwemberwa kandi kikahibwa magezi umudumizo mega IPDF Genome Hozkenerwaba kunkana bwena ashuganisa n'imirimo ya movement mu cyangecho bakakora mukago pamoja abayibaraho mukareba umwami Toyota naba movement bakora mukago kurondera General Museveni akaruru because bakamara bamanyango General Kainerugaba tuwe 2026 so bahumuza mukaki nyine empangare atoherwe patience nandobwa MP bw'abacyara bakamwenge tiketi eyanupu so John abantu batwerinda musyo umugufu munonga riri urungi ngore kubayo kandi abatungire birungi mu weekend mukama simwe kandi nimwe abashirewe ibintu sasa nimwe especially abantu bo muntusi mzee Emmanuel Kamingo kufero muhara wawe inid amyaka mito wa cancer ya ibere was very unfortunate sasa niwe kandi na banyabushenyi kufero mukuru wetu nyina Alhassan Alhaji Hassan Wasadabaraba utujya sendekiriza kiro cy'umu sasa niwe hasigara muturirize ko. Thank you Prose abantu hinda musyo we bare bowazi amazina niraka banyita ayo bare Prose nyose yabona ndukurugo mu kibina cya PFF nisimbira hantebe y'abacyara yambara city barasite ruko constituencies ibiri Mbara Nosi na Mbara South so nabatangirira on program so program nenda kwanza kusima management ya Tayari West abumuru mu muhango muri no mukora kandi nano kubasima abo kugira ngo Bishandire TV ni muhari TV zikujanjara tweka bhangu bihangeri nabo cyo nenda kusima munonga director wayo isime management yona abumuga murungi ugumuri yo mukora nyefa mujuni Danson Obama kandi na media coordinator wa ONC
nyenda congratulatinga ONC ahawizo baryanye umwazyo ahabo kutongoza ekitweta digital protection campaign itkozere abakaruka his excellence general Yoweri Kaguta Museveni kuko washoborire abashije batwirana batwibero bururu none ubwo hatana barye ngo nkende bazitunga abo kuba azamutokingi training zafutanduka kugira ngo barye ngo nkende bazitunga so tufutanduka trainings ukureba kuturakuma karuka president witu kandi cyamaze maba kureba GTV nimba mwena murebere campaign za muzeya kuzaho n'abantu bijo mbwinji ijo butarija tukozere over 1 million bija umbwinji so nyenda kusimba abanyayuganda especially bazuko ba president kugira ngo murigireyo mwahagera kandi mwakunda president nishasha n'abaferirwe mwana wanje arahaji basajja baraba kuferwanya na nicyo kusasa munonga nitushasha nawe abatungire birundo muri komu ntushemerwa nimwe ninja kubiyongera. Thank you. Omwami Joseph abantu baterinda musubi imbaza kusima management ya Tayari West okuteka honka West kuruga kare twafite akateka gakicyo kugira TV mwe bari munonga na coverage yanyu mbwire buce ushangane kwa twensi yona ubujo twasitwire kirabo cha twatubye mupango fotopoto nje kirabo cha General MK Tayari West ikatwara coverage yona was very glad kubareba muri aho mu kintarimo mu kirimo kandi mwe bari munonga amazina ni winira kandi banyita Joseph Tumwabaza ndio munyakigezi kandi PRU coordinator wa Kigezi region. Abantu mena abari kuturikiza kubendeza amagara marungi. Thank you. No kongera kuturikiza. Patience abantu bahinda musyo. Abanyayuganda mwena bari batureba aha Tayari West nimbara musiya murira muta na mwena abari batureba umuhanga gatare gamwe na gamwe nimbara musiya ndara no kusima management ya Tayari ugazo kutaya isumurundo mundi na yango muntu kuntayisa aha Tayari umurundo gwa kabiri. Mwe bari munonga twakwakira nenda kupika ngo buntu buki ombantu abaya John nakawe process nake John president b'uhwiri akana gambagira ngo abantu bambatura muri kanyana umuntu uri kutura umwariro gwa muheru noshanga badakikiza abana be kuzanda umucompound ne ya muntu uri kutura ground floor umwariro guru kubanza yagera nkunga twene turi mu cyombeko cyumwe compound igi corrective tushimwe kugikoresa nso ihanga kubarita kwikaha mwaro then bakari cyaginga bakarizobera okutunga ibintu byamaguzi ibukubetwa mwaro kandi ahasigarensi eri land linked ngiki kintu nyinse kibasa kureta orugamba nango bukorwa bw'abantu ba social media immediately ba drawing a map barabya makabuto muri Kenya mpaka anyanja ya Indian Ocean arabino tweet bane yamhozi tima kwerekire erugamba ngo nyinsi ya Africa ntuza kugambira karamo. How did you understand the president nka president umunda kira kurebera hari akwataragamya na ngo kumenya ngo namwenye gihugu akanazana akana kigamba ko kushotana hano mu speech. How did you understand it? I think ekiyabe nanda kumanyisa kiri ngo kuba nyumba ni ndale guru tuli block ni yemo kandi nyobonde iza nyine choro zanje 5 za kahunga ni zayo compound yawe you should not tax me for that. Bunga kugira ngo nayenda ngo ahindure mitano because na mbago mitano kasokino konka nyobo ndanyine motoka yanje eruguru taliyo parking. Where do I park it? Nindara third floor. So where do I park it? So katukozeshe parliament for instance. Parliament then floor was nyingi hati oragera ngo wa 5th floor aharuje ngarugaje natiko kora bahansana. So ningira ngo nicyo cyabe kigije bamashitagawe Dubai mugaraka hari batamujirize ngeyo because nyanja ni itu na tedi nyanja ya Kenya amine ocean ningira ngo niyo
niyo songa y'ukonka then ka element ko jya munyese ntabasa kuba heta yes marge gira leader uko wowe muri ebyo norara abantu basara videos ingufu tubaramanyire ayirire akajya ati ngagezaho kugamba na ba presidents ba Kenya ati nimba natandika kugamba none ubwira bucyargaho ajyaho mbanda gahendire no argaho ajyaho ndi ndo nawe ijane yindi ati wewe muturiaho ati msiba ningesengereza konka to the contrary president Museveni wanje kushimana ngo neito ine byubwiga y'abakenya basokwenda nabo barenzero so president no barana agamba nawo amanye ngo nabo aloho ibintu natural endowments twine kihanga kandi tugobera itu bihanga tutabahireho kandi neto tutarazuguzire hano 2007 na 2013 tukagira issues za Migingo Islands and you remember ni nyanza kusharingwa itwena of course Uganda like Victoria sharinga itweka ngango konka Migingo Islands akantu kacheka tunako kakaka leto rutaro ni abantu baguruza bano bagira ngutuliride na bano bagira ngutuliride. That's how the traffic is now. On another note no manya ngo hano Indian Armenian River Nile yitwanu ne sharingwa mahanga mingi hala mahanga nga Egypt gino na deployment actually jinja abona general no wakwebembera ikibinja narihe rukorora irukipinga the source of River Nile general wa Egypt but Uganda alo byabene yenda okwihamu ebi binyanse bikujo mu mushowaze ebi aba Egypt bakanga bakagira no first week social media area side ya president social media oba side ya president bona bagira cyo stile kwanga nyencha map says ko rega twin access a ocean twatake kushare mushayire mutashare nyencha umuntu bagira tukamwe chimpanzi omuri kigezi ndi mukenya nyenda kuzorora muri musasuza tu musasuza thank you nyencha because inorora okuka cyo kikiri konka as brothers numusokutaho bare minimums numusoko maybe okuba kizira kandi ugiye mu president abantu b'icyo bakumsupportingira akakiretera umulingo gwa East African integration so kuba mbana mwenda gukora icyo ni kiba uniform naiwe byoyine ebire natural endowed to you and to other East Africans are you ready to share them freely with other East Africans? If yes, we all support him. Prose akawe nchakare biri kuna mukaga besi jena kwijoza umwaka kwihaba mukwata urugakenya mukaforo wawe besi je hari mumbera ki umushango gwafika and how is it treating you nkapati yeah kwale bawaze obviously nka Dr. Besi cyo kwatura na kigamba ngwihangarira nkai riyo mbukwato so ebintu byone biruho nabahamisiriza eki Dr. Besi jatura nagira ki atura nagamba umuntu ryo mbukwato haza tu Dr. Besi je wenkozire ki okwasirwe kandi abanya Uganda amazima garinda obori wa NRM obori wa kibina ki konko ryo munya Uganda okwatwa kwa Besi je twina kugira ki nkutukwatwa kandi ninterera abo opposition umuranga for sure tureke kurebya Dr. Besi je nupu I do support Bob Wine but nupu echumuru kutambuza foundation yoha ya Dr. Besi je and kamba gambere abanya Uganda ko reba woryo muka omwina zakiza akatera shimwe mutwe naye abamaraho omwina ziyiza kutahireka tarukubanza mukazi tarukubanza abana nabanza umushije banza nyeneka acumurgaho azamukaze acumurgaho azabana babojo tugenda tito tukugira ki tukweruka so ekiri hari Dr. Besi je tikeye wenka nikitu twena kandi interera abanya Uganda umuranga turuge tukizumira abanyadini kwara abayine mushango no look here Boaz omateka umuntu omateka nico nakugambira you are coming to my point ngo mwina ziyana arwaniseka nabanza ki
omutwe so Besigye no man kuchira yes nicho kuga ate ekina yenda kukumanyisa In what sense? nicho kurebesha hezi Bob Wine ariyo naronda karuna itara mugisha muntu other political whatever people bariyo mukaruru betarana bagira ki ata uno kugambira President Museveni we namanya omugasho gwa Dr. Besigye okutukira are you getting namanya ngunuwe mutwe mwene hati namango bwatuhireho mutwe naza kutuvuga nko kwa kugira ki ecyaha muhero umucweke eki niterera abanyadino muranga ngaha munamere cyarenga truth and justice nibitandikira nkahi omumaramizo nibitandikira nkahi constitution ya Ruhanga constitution yo kubanza nebiragiro ebi Ruhanga yahiroha Musa abanyadine kikomise Dr. Besigye no kugira ngo ihangara kwasirwe kandi constitution eribatirirwe nitugira ngo murge yo mugambi peaceful buriyo muwe nargeyo Dr. Besigye mureto mukoti mu mucwero rubanza rumusinge mu musibi I getting konka mureke ate Boaz Dr. Besigye akomirwa ombenda biragiro kandi tuwenka kutuza kwetorora ihanga tushangire ngo hari abantu abaturo mu cya Dr. Besigye basi emyaka 5 emyaka 10 aturo mu chome takumane kibazire ki kandi abicuru niwonye cyaka kiriyo ncukika abo kwa system yerindi twena netuberirembe Obama katutandike nshonga campaign ziriyo zigenda mwisho president abantu nabamwakira ombwingi kunkara mu makoro gakugera ngo bakumwakira numupangisa abantu abo mubaha t-shirt mubahereza enkufira abamwe mbije kora bishongozi kandi murita n'abana bishumira yabari mutekana sa izo numbers tuziri organic some people claim so ibintu bibuzo by'aba opposition abo kuba campaign tukuze batwenka niwe nozirebe kandi uriyo munyamakuru so iyo ko bihurire ngo munyamakuru uhurire urebere ngo namazime bagamba nabyo nari bigwire ko munyamakuru because campaign za president nezere kwa TV zona kandi niyenda kuba simu mu Western region tayari West nemo yonka RTV ezikwereka campaign za muzeyi omuyanga ryona mwebare titi ni kusima mutambwire nawe president mwaramburi hangeri mwayerebero hagizi omunosi mwayerebero hagizi abanya-Uganda bija basiba muzeyi batere ngaro bamwereka kushemerwa bamwereka kusima habwe birungi ibyakoriri hangeri abantu hararemba kikobate muhakubareta umutekano sa programu abantu kashanjukana nabije umutekano sa programu arare abantu bonane bereta ahabwo burungi no buhagizi na rukundo no kunde kibina no kugira umutima gwo kibina ariyo naija t-shirt mbaziye ariyo naija ibirabe naryo mu Rwanda na Kisoro uje kwija oyirebera shayi cyona kubayero t-shirt zino hakuba zini nabazigura ryari itayitse kuza kurebera TV tureba shayi cyone rero yes umutekano sa programu ekibina kitu kinaba kukunda bingi kinaba kuchereza ubwezi bingi nuhora kuturya tuko pamoja na inkuza PRU zikwatiremu ebine bindi actually twine nebine binde bikunda movement nka DP nka UPC abakusupportinga abakujangwa aha ebe byanupu enebyo rwari abakugira ngo busingi abo kuranta don't protecting the gains abantu bakireba kandi bacetegereza bamanya ngo gains shuru kubanise amatungo gonka nesenti nebindi abantu bashobora kirweje bamanya ngo gains nikitandika n'amagaraga aho gumuntu ahabo kwatikirajuru ngo mu Uganda twe twino businje umutekano sa program it is not a must it is not guaranteed so abantu ba Sudani n'abantu nkitwe abakusiba mu duka abantu ba Kongo na Somalia n'abantu nkitwe nabo binihanga ryabo abantu abaryaho witinya kivare abarigire Sudani abarigire Somalia bwentaro abakubunda bakora rumbi tundu bara bari kubona bari kuribwe nsiri nabo n'abantu binamagara kandi binashagama so abanyarwanda ko bashyireyo bagira ngo abo businje bw'imyaka 40 ya president Museveni ubwo umuntu cyo kwandi tumutwara for granted nico kurebera kuba kugira ngo hatija boma namwe nico bazara boma
hari rwampara abari na mushanju hari isinjuru hari ntungamo noja kureba icyaro cy'umunsi wo mu noja kureba rukundo y'abanyayuganda n'abandi n'abarga no mahanga gandi kuja kureba president Museveni bishogota akumira businje kumarije imyaka yona nashaki abantu bahanuka Rwanda bahanuka Tanzania bahanuka Kenya kuja kureba president nijo Tanzania bakargaye bw'isinjiro evidence mu nibije evidence ijo bw'isinjiro abahayo kabareba abahaya n'abakenya kubizire kuhagera ucyagura nyuma y'abakwata ubw'isinjiro abakenya bakandi n'ibyenderwe bindi kandi abantu baruga Tanzania kushemerwa na president n'abandi bashimira kuruga Kenya bakashemerwa na cyane ati abakenya bakabinde binde bigendero actually binde bo kumusigazi according to abo kumusigazi izina rye ryanyeba aziri nguno wa nanda kwesi Zimbabwe president bwa Kenya next Kisanja aba bana no shotu ba CIDs so bakabizire binde bigenderwa byabo kandi ngira ngo babishikirize kandi ngenda kusima president ahabo kugira ngo akabetegereza bagarwa y'ijyo wabo hatino bakozireho bata bombusinde peacefully so ni hangero kwakira abantu bone president ajyango bakabari yo mfuriji mini furiji kimanyisa ki ebya furiji ntabwo umwana akabishobora ko nkabandi bakura furiji bagite za deep freeze ziba kutabe ibintu kufitira ashoborira gat umuntu yakwara umwanya ugota kubasa fitere sumu ugota kubasa planinga ukashobora uketaya mbwenu ukekisaringa right zawe ngato kuturya umuntu akakugira tuguma utarigaho niyo fridge hati ejo niyo fridge thank you nango mpurire ko bashyire Kenya bagera ngo ibindi byona babirebere mu Uganda ko nka mutina yabatire no that they testified mutina yabatire no wahurire n'abaronzi kamparo ko arobe na gati mama Museveni twegayiride wakiri tukubeyo kati ya gas kamu taro kutera muntu wena nija kuronda karubuka bore muta muyango bama batamu butungu Joseph ombibure mpaka gamba obu barisa abantu 15 hataramu bakaza n'abana abahagize ba movement abavugana president wihama abana bishomero ko kutukura wihaba mwahereza transport na t-shirt hari abantu organically abakwija kushemba kwakira president we baramutebekana wa program we only here akuru of course nitfurira konka campaign ze nyingi zona I've been there physically nyirebere kiruho I've been in mobilization nkatandika kora na president Museveni 2016 tukatu inho group kano kajihura Western Youth Forum kandi part of it itwe no shoti abana abo kushoma tukuzire numureba bashije abakuru mu beta abana kandi amashomera mingi twena ntichumanya ko gari yo mu bizamu tinkwamya ngo hine headmaster kure kuro mwana kuzarare akasiga ikizamu kiri kugenda mu misho nkati tubiye turi mu UNEB candidates barikore exams echo tinkwikirizinga nacho kandi t-shirts itwe nkapero yu tukehayo under governance ya chairman Toyota kwari kugire cyabaho tweshonda mu sente itwe nangwa na sente za government tukazirebere MK project ninga abana bari gukora na MK abamwentuwe basa kuba ari kugira ngo hariho mobilization y'abantu Kigezi tinkabara kutera t-shirt 12 tukagiraho mukoraho president ija organizing eminyeto kabare mu PDM yarabaho yagireba basagambira ngo nyobo n'abanywana banje tukajwe keminyeto twagirisa president Museveni yagishangera yaho emurinzire obuhagizo bwa president Museveni buri organic tuburi mu kufumbirira gukora ki buri muntu uri kwija na leta rukundo tukupangisa na leta rukundo aretwe ibiruho ebiyarebire byone bya president Museveni bingi ebiruho nibyo binene bireta abantu abo kura mu baruga abo Obama yagamba bari kwija nibijabwe bikorwa ebiyito na comparison z'amahanga nka Uganda na namahanga gando mu East Africa obusinje butwine tina huburi nicho rukurebera itu mu Uganda I think was credited ni yeri kusinga yo kugira impunji nyingi worldwide echo it is not by mistake impunji tiziri kuzahantu hatariho security impunji tiziri kuzahantu ahatine reception ninga abantu na Kivu region nitaka abantu bakaba bashangira imba babinga barihinga konka habwo businje na policies za Uganda impunji neijaha egira ubusinje baba training no kutushara amashocho mu masaruni arugamo umuntu atandika ku aninga kurugo mu mpunji akaba umuntu
babasikiringa hariho ibitongore byinji munonga ibirikora imirimo Joseph. Joseph kinede kikankema abirwa mu girenka abantu ba movement mwathrowinga a percentage mu kuteganya mu president na kusinga nayo amwe mbagamba cyana 5 abandi mbagamba 9. What informs your prediction kubetyo kugira mu president na kutunga percentage yatakatungaga banye myaka 20? What informs your decision? Oba bari mutebekanisa wa program nejo nyoni ndeba ninche nayo ninche ejo akuba president Museveni akozire niwo muntu roho or tested or approved taroho ndijo muntu ito twinekizibu nka 86 generation nyondi wa 86 tinka rebero president ondijo tinkwenda kandi umuntu antwara umbiye nyuma ebe nabire ntaro tinkwenda kuzumpaka na tata ekinkureba nicyo kiri kutuma nimpagira president nyondi pioneer wa UPE. So I must tell you that I'm a successful man. Ahabwa program za government zifunere. So no Ibrahim nafatonoza mikororo ninga. Ayi mukuza ku celebrating UPE. Tinkabura akubandi omu pioneers kandi uyine story y'ugambira abantu. Okay. Yes. Patience. Kuko noreba honorable Kyagulanyi Hajiri na John Museveni Hajiri. Ninjira gucukumira kugira ngo John Museveni tatongere abantu. So twantwenda just prediction twanda kugikora nambaze zkwija ararizi John Museveni umuzamano ureba ngo agwiniki. So yasinga tukutangaza right? Icyo kubanza cyabyona nimbanza no kusasira abantu ba Kasese na pate yitunga National Unity Platform tuferiwe comrade with candidate abyayesimbira habwa chairman LC5 Kasese omwami Mbahaigad and shaba mukama akuhereze cyumuro kirunje omwami Bawazi nagaraka side yawe ka ntunjiro mugisha mbere ndi ha campaign trail ya president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Western Ankola and Kigezi. Eza Museveni ensiyone benerebe bino followinga bazo mu mashomero bihamwe abana babazwe ka t-shirts babaleta campaign. No, the evidence is there. Evidence ero hakuba tubentu bireba even on social media ha TV babene babyereka bazo mu ishomero even nabana bato ba baby classes. TV abana baragumu gate bakazahara ya president TV cyo kike naza kutoa evidence nakutoa evidence omwambo wa evidence yeah amahure you go on social media. I can even prove to you here. We have all the clips bakujeka bana bamashomero bari no mu uniform bajire stockings closed shoes abana bato abanasare babajweka t-shirts zabo bazum campaign ya candidate wabo. Yes, of course nego kana jara chibanke chiteteye. We have seen them. Yeah. Kandi Araliza the president abana aba kuteka campaign trail na covering like 85%. Yeah. Kyagulanyi omyanya nga mwikiriza aka campaign taragize crowds is teams umusajja yadere mutarambo don't see panic in their camp. If kutikino jamu kibe kiri kityo bakaba takuza kwata abana oto abetoriye muri mbara akuba abantu bizire aka harale ya president muri mbara ekaberi nyinje kabakiza amani basharaho batukoroho na ambush zikazi takarengire zikazi taisha 12 echaresere echo tukamara campaign omurimbara heading to Wizwera because that day ekeria yachi ekeria yambara and Mbara city
kandi tumara campaign trail yitu yo kurugo muri mbaro mutawuni tukaza bwizibera naho tukakora iki rally konka aho abantu abizira bakero ko hagize ahari imbara ekabatinisa we were still having our time tukatishino bwitu bwo kushika bwizibera omubwire tukakora campaign yitu konka umishango ibatira abantu banyu akaramu okuremesa DPC koromo mugwe akaramu okwendebegera byenguto abantu kuzaba mutwe gw'imotoka abana bakaza mu rubazo imodoka zigiye zirukanga generali safety y'abantu abahagizi banyu nubakoma bahagera tumugiteka anoma mu gwa police kamyo ngo abantu bari safe hati ya government yitorumo ebebe emshanga yo kutekaho timsiya kangu ninga ebyo byona nebikora kwa defending angayo kwera kangwitwe turi babi konkitwe campaign zitu ziri peaceful icyo cyo kubantu basa kugira ngo konga akayine n'abantu akayine na message so we are questioning mwine message Abanya-Uganda is not an event Abanya-Uganda bakwatendinga rallies ninga bakwagira president cyaguranye wahuriye ne ba complaining ha message yakubaha. Thank you Prof imutumuragire kandi level ya president nka PFF so numuhagera cyaguranye bari nari so ati muri ndi hangari yebembera uhamuhero katubarengo hati uruhanga yakwasa aba MP semuje aba MP rwagwa aba mayor hati center of decision president yatara umwamtino president so numuza kwikirizo razi ho bategeke including president Museveni tumunagire ngo bakiba this time round Bowazi nyawe kanya niyo mukaruru oyongera irakashana mwazikana mahu nagamba ninga ati nyondoga nyokanye ndiyo mukaruru ahabwa Dr. Besigye nanahabwa message ya Dr. Besigye omukaruru politics twinemu interests atozi twebembezaho mu Uganda national interests party interests personal interests nyawo mukaruraka nyebembize national interests ebyo bya party ebyo bya personal interest bizireki tibindu akani imanyi ihanga rya rucungwirwe ihanga twatugarira hamaramwa interests zanje nko muntu interests ze kibina will be taken care of niza kuba zikirizwa mamwe ndakumanyoro ruzyo rutugumire rututwire mu Uganda no kujangu tukaza hamani gebibina twaza hamani gitunka abantu hazaba ryo mu government bachikozesa munonga kandi mu kuchikozesa bachikozesa umuringo mubi bakozesa sente zo muhuwo mushoro kumarebi namani na no kushikiriza interest zitu nkaki I get my point nyobo wazindi mukarura akananye ndiyo mucyabesije abo opposition kamba gambira amazima konga Besigye tarawira mano doberekere Nelson Mandela kubeba mukoma yazo mucyome ari kurwanisa government z'abazungu message ekesigara eri kugira ki ekutambara konka challenge yitu inaha Dr. Besigye kuba kumusiba mucyome bamusibana n'obutumwa then twabasigara kunu yenyima sigara mukindi that is the biggest nicho rukureba Nelson Mandela amazire myaka 2 na mushanzo mucyome kuyargireyo bacungura ki so we still have the way to go so Besigye na Besigye baruzer twaba tukine politicians across NRM manya PRU manya opposition wherever twatuchine politicians abo kwebembeza party interest and personal interests nohondo kutera abanyadini umuranga murekiri ihanga mwareko mikono y'abashahuzi ihanga bariyo mbaritanyatanyagura Abanya-Uganda nimbatera umuranga murekiri ihanga mwarekera abashahuzi abo kweta ba politicians baha ihanga bariyo nibaritanyatanyagura bakoronda kabo ande kiriho twena konki ihanga kariyo nditunguka it cost us ihanga kariyo nditunguka Bowazi
obusinge bakugamba nuturambarira numanya za bypass zo batiriho TV ya hati Boaz wakuntwara umuramu butarwa wagira ngo ihanga ma wagira ngo ihanga kugambire Boaz government eri kwiza kashanga ihanga yo painting itu turiyo tukuri ihanga eri government eri kwiza jya na itu tukura kubi ekashanga twine gari yo mwika kibishira egari yo mwika nimwe kumanyisa no manya accidents kuba harugudo omwihanga ryona no manya accidents kuba muri Kampala ahabwo funda bwengudo I get it hata ngo kuba kwizama hatuguzere motoka tuze no poor planning transport means nimbi eshahez kurutwine network yegari yo mwika east north west south as accidents zona toka benogera ki yegari yo mwika tegwa Boaz bishika wanyeta nzo maramwa at one end niyo izeba costing ogere ki so Boaz mwana mure wazankar faro Boaz okareba abantu kare egari yo mwikataine mugashoka nyabina kuna kigamba abacenga bagira ki wazar faro kuba bakole gari yo mwika today Uganda naireka kutanyagiza aba politicians ihanga ndisembera only when we have a railway kashe kinagambira John tukagira abashahuzi politicians batagatagura ki twabura abantu kaba bari mu government nabo kugihakanisa twabura abantu abo kurwanirira ki Porose kibuzo cyakiri ngo ihanga ryo nari development challenges konkishane cyo painting and shoti ihangeri arastaka maybe linka South Sudan maybe linka Somalia Boaz kankubuza buri omuki yanagamba ebyo byo kujwara maza t-shirt buri omu Amerika yagira ki tukwa yakigamba umungeri iwendeka nanye ngambe byanje abo kureba abo kurikiriza abo bagira ki bacun so abanyayiganda baturikiriza ari turi yontu twariha obwo businge bwo kutugambira nyenda Boaz mugende muzaharufaro mureba abantu abariyo mbafahamu cye bari babanyayiganda for information nyoni nzarwo mu district ya Yisingiro ecosting empunzi tuzobugabaha bine right yo kuraguzana waza hari ya rufaro empunjo mbazo gwakuraguza iyo munyayuganda to gukwata ntitishine evidence tuzari ya rufaro wahura it is there empunje ino bugabe bwo kuraguza empunje ino bugabe bwo kushoma empunje for information abana bo kuzara buri umwana wazara hine % iba kwamba gira ki itwa abana bitu barigiro mu mashomero no mutugambiro businge itwa abana bitu abakazi ne bafa bakuzara no mutugambiro businge process rastere nka muntu nka politician toyine maskogona ako bawajya ngo bese jana message baruzira abasigara bari mu bashero byabo nchakarege no Museveni ruhanga ya mukwase yasinga karuru so toyine masko going forward right Boaz ngambara mazima aba president Museveni asinga naza kwirangirira wahura wabatayirangira twena Uganda ne kusigarera iki nico nana kugambire abo opposition bakanga kushoma political science ya president Museveni nico kurebesha hezi twena turiyo ntweta imwa abantu ubu nico mukoye muri yo mwetara edu mutwe ariyo muchome ombhenda marajiro nico mukore Dr. Besigye Shahezi ariyo muchome ombhenda marajiro twena turiyo ntugira ki ntweta at the end president Museveni naza kugira ngo twine democracy are you getting reka marire yechi ariho kebiri Sinjo ejemze katandikiro wa honare banita mongi nano wa prime minister so Besigye kare abazirengwa karuru tukakwiheje government mu kicenge buri omwe naza kwikwa bari abakaru barwanisa ngo batesimba hata kigira Sinjo minister wa Merama akozere skandeta kabahoga nyari nyo kumanya wayisimbire nawe yagira ngo abantu bona mushanjo no wa nupar no wa PFF no wa anti ngo abantu bona mushanjo abamwesimbireho omwe taine bitabo yunebo gwemwe hakine tindu kumanyo bakashoma batarashomera o wa PFF rwamana akora mu yunebo na message nyondi yo ninkwihira cha Dr. kujangu institution zona zizireki batu Boaz yo kangambira mazima mubikore numbyekora kandi ati nintero muranga ho narebo paka oryo mwana we myaka yito oryo mu generation yitu thank you your dad kari kubasa kurubatira generation yitu hona rebo mpaka you advise your dad tukubasa kwikiriza abo kuba noza kushashura ki noza kushashura bihagare byo tuturi kwikiriza wine mpaka yasya ariyo na ndesanya cyakashato mukaru on parliament derito abana bitu basa sacrificing besimbe ngureri yo minister wa Mramorge yo obatere knockout ekikwenda kumari baba barekire campaign no campaign zezu nozagara ka marire ki Boaz mati niyo rino ngaraka munoshisha n'ubwiri
abantu wariyesha Dr. Besigye kiyabagambire ngo akatwa kuyo President Museveni mukimanyi turiyo mu ruhuzi. Thank you. Aba bana bakureta obana bishomero bana baki media ke kureta tureta abantu ababarinkahi aharare so nyenchake President Museveni kara kwiba karuru evidence yo kubanza nakuba nakorekeri yarare eyiba atekere hemere bakagabirira abantu sente bakahwerekereza inka. Thank you. Kuno jamwine candidate tukarebere yaba hina yabazibira kureta abana bishomero John bishe bimbigasa John twinere shikanki turi mu cyabana bishomero twinere shikankishatu then niza kugarikya kwa nyuma break. So far president abantu abatungire enemas okuyaho accusation ngo those are hired crowds. Of course, the accusation is in you as Kozere. Nini? I have not seen any accusation. That is one to zero. But discussion Mwasisa umuramu wa weguru murungi muno to interrogate important things. Mwaguta kandi bintu bitakuyamba. Niyo togaros. Mwaguta atumwana wanje process isinyura kurga yes ali empunje. Konko empunje yes omunsi yona tuloba kasatu omukosting empunje nyingi after Turkey and Germany. Kandi mu Africa tuloba kubanza empunje zino zino kitongole chensi yone kikuzirorera. So hello is in services is still provided by the state, is still provided by the government. Konka is under UNHCR. Kandi nabo empunje milioni emo nemtwaro chienda nene zitwine hano tusokuba nzitunga services ezo then ito abasigari twena tukabara kuzitunga completely na ensonga and there are parameters to measure that. Obara halo buruwegese twine parameters twine enrollment nsokumanya nabana benga bali mu isomero ibutura twine hano milioni 11 za abana bakujya mu primary na secondary twine abantu milioni 15 16 bali mu masomero taso kugira ngo empunje ndizitwara services zitu obutura so parameters in all sectors oiro kugaraka hamaramu gwawe abakwenda of course mu campaign ya season enu egumira abantu bengi abantu begumirwe ati wagenzi bita abantu byo basobolire basobere complete basobirire cyumwe konka kubangiye ta search yabo owakukura abacyara bono munupo akajya TVM yagera titwe into expecting kutunga ba MP 5 na 2 so habina 5 na msanga 5 na mkaga hata kajara titwe this time at no on national TV at ntuja kuba twina 5 nabo kandi ba MPs bano Chivumbi kashota kagambigana wechivumbi nshota chivumbi kagambire chikumyoni yaje bona ni search members kandi oli omo wa Buganda deputy president onu wa wacyara bono mu Uganda akajya ata members 5 nabo atasikulinga so aba members 5 pate kuba bene sera 5 na 2 nono rangu na percentage ya national election ne sera yo below 30 oyireho issues enkuru za kubiri nguziri campaign zimu numukozesa obwira wa abantu barugo maduka gabo ne misiri yabo numwena ko bagambira ki. This is what we would be discussing here. Manifesto ya NUP yona ngajisoma from page 1 to page last. It is extremely silent about security. Talona abakugamba can't corner not even as an outline security completely. Hello completely echo wozita no oversee every bit akubintu buze. Omukujja katuye obutumwa bukache then I shall return to you. No problem. Abatureba katu twakira obutumwa bugufu then tugarike twinabaye kaya hotel.
amagara genseji arihembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kintu cyo mutana habindi namunonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebrukhezo mbiri gukagaruka busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Uganda mutahiwai no manyankurga government ya rwantsizete kayenkore yabona basome gete UPE mu 1997 na USE mu 2007 emiturre y'abantu mu Uganda no manyangwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 28 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro gwo guryabahebera 23 byo kwikumira gumwe 2025 Shai Kororo Independence Ground okutandikana shaisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona umugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwo mu cyara we Janet Kataha Museveni minister w'ibyo bwegese nemizano omutwe bwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twe murice obwe turukusima government ya NRM abwo kureta UPE na USE nangwa na state house okwatira abana batari bamwe na bamwe mu universities zitari zimwe na zimwe otaferwa beshongozi bihanga ryona nebinde byo kushemeza nanye kacayi no wa UPE nyiza kubadiyo. Introducing Wonders Multi-Purpose Disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wonders. Always wonderful. Tare West irakariye tu program no kubiri kandi ndi boss tumwesije nyine timu nyine omukuru tuhirwe Patience na ndobwa MP wabachara bakamwenge atiketi ya nupu Patience okwiya kusinga na bari MP wanje wabachara so nakuba boss wanyombere butarware mukama yabache mukorire Joseph tumwebaze na ibembera pelo yu omuchange cha Kigezi anenza kubuza umwami Joseph hati omundeba yabo muhozo we ntwari yari kuzo buri tukatwaye isiga tumangu cyawa baheza batongeza yo omwami Danson Obama na ibembera office ya ONC ahabwa media affairs ahabwa nkore Western region yon mushaka uyu mushawa mani nyine ayibare process ayisembera aba MP w'abachara abambara city ticket ya PFF kandi tunayo no wa naremu John we no itegereza message ya nupu na mnongo ajana ngumu manifesto yabo tije kwa mpaka yamwe tureberemo integateka ne kwati nibyo kwirinda no gutebekana wihanga kandi obo toine cyo sokora kiona kakube kombeko rugude kakube kuirwaro karchi toine cyo sokora kiona hata law national stability there is absolutely nothing you can do. So either it's an admission security eterire nalo bundi na in admission yokoreka ngo we have
no capacity, and we have no idea whatsoever on how to stabilize the country, remain it stable, contain any external aggression. So ombwira nkabunu TV nkazinu za kubeni zituyamba okucenchora ogunagamba ki ahabomeze nyo wakujya kukinga kaduka kanje kajya kuliriza nanka ni mpuriza namba message ki porose we yakugira ngo message yabo ngo umuntu wayo wajine ari muchome of course nicyo busasi omukuru bakamukomana Dr. Besigye ko baba ari muchome of course warana atekereza bwako bebine musango ahuze sebwe icyo nicyo tukusaba konka nabo kigwire kugira ngo gwesazemu yakobeire ne message yakwa yalemere ku myaka 25 2021 akatari muchome message turajibwine hakaba akaruru kandi aresimbe no rugacho kwesiba taresimbira na message turajibwine message izira katu after 2021 ekariyo kugira ngo kandi hanga message akana ajya kugitweranga message hanga twatu message iwe no mangu message ipolisa kugambane message ya message ya kwiganga tutenye message twabwine taratujira tanangwa nabwe ndumangu message na supporting mpira tarajira tabanyagana nangwa supporting Man, he was silent in the whole election obi yaregereyo ndumara karutu message ya tweire kali yagira ngo bantwine nkatunga sente sikanzurwa Museveni nazibika sente zinu nizo ziriyo nizirete kizibu FDC yagire bizwe byayibegizire heza MPF fataba baragacu muruzo bajya hasama message kaira hi because argument negera ngo besije ayo muchome message bizire twikiriza okwa process kubo yanga kwicaraniza nawe she will get annoyed and I don't want her to get annoyed. She's my sister. No, me, I have no problem. Very good. Message ya 2021 message was not in prison. To be fair. What was his message? John, to be fair, that can't be his message in Wakabika Sentence Group president. That's what he told us. No. They go to me 300 million message and new at using my tactics and intelligence. I found out it was from State House. Message ya process message ya basic ya process nagira ngo ihangara captured tungwe bega kabagamba kala so message tegiteye message eyiba kushongera kabagamba kare kugira ngo akaruru twene mugaso kana kesimbamo akaruru twene mugaso agarika kesimbamo akaruru twene mugaso agarika kesimbamo ebe akabagamba kara twabihorra kara twaba message bya nagarika mu kibuzo tukagera tutakaruka kamaze bano uringana akaruru kamazima n'uringaniza ntatekwa kujaho of course cyo kuri no inuma process ni watu yorebo no mango cyo kuri njini so to so kugira ngo ni seri that's blow belt even bivuze byabizobonye byanye mukusiba mu isi mbere because no chemanya no manya ngo cyo kuriya mukine no mango nyine umwanya gwanje kasese tinda kuhiro president Museveni no mango bunanye nembuzi zanje ibiro na lente zanje 5 zanje tizereza government ubunani ndime vyimba ebicori banje kamunje nimbiremera so kwijya hano ngagamba opinion yanje yo ni seri cyo kuri iyo boragambe byawe ebigire nebikire iwe kirorera mutema guyanga of course that's crap but the main issue is akaruru nikimanyi saki we have not talked about that because akaruru kuri muri mugamba manya kujweka abantu t-shirt zayo yes pate yona netekwa kugira symbol zayo netekwa kugira color zayo na campaign materials if you don't have omukaruru ari mu bintu bene nyine ndora my other colleagues abayina remwaho they are wiggling shying around norora t-shirt pate otaine bintu bina you are doing nothing in an election. Number one is the human resource abantu. Number two is the message. Number three is the packaging of the message, and number four is the logistics. So nsoko bapate kugere so ni mutugabire t-shirts ngore tutandike kwesoboraho norora zinu ziteiwe ravandazi no pate yona kebe CCM kebe eza South Africa kebe deep aba Democrats na ba Republicans mutekwa kugira. Do you file returns with the Electoral Commission? Absolutely, yes. You check with the Electoral Commission. But before you say thinking, so it way abantu beitu kujwara pate colors zetu first of all ni murimo gwitu na abantu kujwara pate colors zabo ni murimo gwabo. Thank you. Nogu no murora ajwire nankaye pate colors toso kugira utawache kandi usanga no kubiyegurira bigurire nesati ya yero yoba medio
nesati ya yellow yoba mejo kaje guri. Now the issue is omuri mugamba abana bisomero mugamba haferingi mazima abana bisomero so kujya mu district yona okaseramo abana bisomero emetwali 10-15 mu amasomero gona gakinje. But look at this nyo bukwana ja gamba a main point to think reka malize nyo wagambere chikita no gukubanza twasede chikamu na gambere da chikibiri na tamsira tawo nebira da tawo tawo jombarango wargayo mu dakika 3 hata dakika mukaga wampizi dakika 3 me I count my time na ninye time nganyengo. So now okuba tujja korora mazima abantu abakwasirwe hano hatwaja ha failing na campaign okuba to me that should be the last message, should be the most important konka twaja ha abantu bijja bata polling station omwishyal hano yakwegambira wa nupu ngu are in a different sub-region altogether called Toro or Wenzori. She found herself in Nkore and Chigezi on the campaign trail a Bobo Wine and thousand many others. Na abanda bakwatirwe hanu abanda bakana barga Isinjiro abanda bakana barga Rwampara and Harari is a president. If wabo tali part of maybe the security team or tal part was sick, there is no way you will find yourself in Kasi tokuja kusanga an NRM candidate nkafuranka tumwebaze nguwe mawe rare as a president eziri Toro ezankole ngwalumu Munyenje za Chigezi alum already the minister we hanga liona na soksobora bya agriculture. No, we don't conduct our rallies that way. So omuntu kwa bana kugera nguwe akarga kamwenje aliyo oyarjere mitiana choice ya strategy. No, I'm saying yes, if that is your choice of strategy, why don't you concentrate on that and you allow us concentrate on our choice of strategy if that is the case? Abukuba yabuza atowanyu neighbor kuba nyomba nzumbire iyo tatsumbire utayine byokurya. Why is that your business? Why it is my business is abana bawe nibajya kurga bari emire yakubire abana banje uko abana banje basobota bima byokurya. It is my business. Obama nupo abana bayomba mukabakwatara hambara. Okay, polisi kabakwata not you nkaina rem polisi abakwata abamwe bakazi nturura ngo babajura besi yari umuchome chagura nyimba muzebere mhande yakwe yanakuraba ngo mutawo naro mhando gwahiba mwitoroza ezo zona practices tiziri fair kwereka ngo akaruru n'karungi amheru nakakoba kamazima n'uburinganza atemu tukansaba program abantu bakwatara kwizibwera mu 11 babataye imishango yo kwa kabiri tukansaba program kandi batahambare batabuzira nanishaba unchirize nkashobora ukachiho niyo mpayo ndirice nagamba kugero mukuguri akongere yo kurete vuzo tuvuka mu chance okushobora ahamara tukagira tutakaruru kamazima n'uburinganiza abana banuko bakakwatwa kandi abakwasirwe imishango bakadishumira bakatwara mu koti so time mu government y'indipika ngo abo kwata abantu bantu kandi bakaceretera ugumwembezi wabo cyagurana akatekateka ngo kubamuzire ngo Carvalho izo by'abantu kandi izo bari ya Carvalho hagera bamushomera mu Carvalho hari abantu bingi yahagira ati ngo ni kibakuza Carvalho bamushemekeza bafite bamusiya hatshaye kuyabera gatshaye yaturukaho yatorocoro mu modoka ya Joro Senyingo batoroka bagenda buku wayina gatari kucumanya ngo Carvalho tere mbarasti Carvalho Rwambara so kuyabire na kayo abarwambara bamugara ubu kurra ngo wire bukabakwata baryo mukakujya ubwire bwabakwata mu rwizo abakoze imishango bagikora bakwatwa abandi badibashomire abandi batiza kujya bashomera abandi polisi n'ibitungura bikwirinda n'ibicundoza ishunga bwinshi abantu babiri baryo mu nshubizo ije mishango eco nakitaho eco nakitaho no mutekanisa program atwa kuvuza mutekanisa program umushango wo kuvuga imodoka tine driving permit no go butegeke because you know you mushango abashanjwe mbavuge imodoka batine za driving permit ubu mushango go butegeke no it's a traffic offense so hati kumasango eco watetegereza umushango wo kwenda kurenesa DPC kuri umuntu no go butegeke tuko butegeke kandi kwa bwigo butegeke nabwe nibijya kukirifendindira umukoti twagira takaruru kamazima no buringaniza atko nkaganiye mwe ya constitution yawe mu Rwanda cyenda n'itanu ni ha mandate ne ihurizo ubushobozi
electoral commission iri kubimba umuramuzi horo umuramuzi Simon Byabakama kandi umurimo wono kukwetaza kugavuga n'urundi wasize ko cyo kubanza electoral commission n'uvunanizwa bwayo ukurebeka ngo yatubikana so bururu uburi free and fair ikigambo free and fair abakoreye BTV n'abatumanye nane bacoborekera cyo wagira ngo muza kuba buri good na excellent na rwati ni free and fair icyo kumasa ngo muza kuba buri imbere zona kuko muzana kuba cyo kurura badera ni masa cyo kurura badera nguyo ko kota kwenda mazina gechindi wota kwenda gechindi kutere cyo kuzamazina gayo waje mazina gechindi muda ko expecting gechindi kubana iza ko hindura ikakusigira umukiragwa because yo nayo nene izina das wahura so waje mu karuru muda yakwicozana n'ibyo mu karuru n'ibyo urashanga mu karuru electoral commission no mwoga gwayo okureba mu ya organizinga ya supervising ubururu kandi amorwizo ya making sure ngo ubururu bwagenda kurungi umutekano sa program no mwoga gwa electoral commission okureka yatekaho okwegesa abantu voter education programs ezina kakwati n'ubururu kandi bakoze rigenda kubasima electoral commission ya Uganda mwebare Simon Byabakama umugabo muri yo n'umukora no kutebeka bisebyo bururu no kumanya tune polling station ziti mukareka mwaye gisabatu nabo kuja kuteza bururu baro umutekano za program electoral commission niyo kweba ovunanizibwa o compilinga kumaintaininga kurivasinga updatinga voters register umugo ko aba opposition bariya abo kwaba kazayo bayicekinga amazina gabo bayishanga mu register n'abatumanye karakoze kubaryahantu bacujumera turagira buru bw'amazina abo kongere n'uburuze cy'ubuzo bino sha mukwesiga electoral commission tukagira tutakaruru kamazina no buringana ize hiraitwe nduhira umutekano sa program nyine wihanga oro kusinga kutunga makorga intelligence hakajya ngo bakamwibira karuru nkumibira nako mission okudetermininga no kurura components okweto z'abantu bari mu karuru akaruru ka kugenda mission na kandi yes because yine components zitego ati hati cyo kurebera ubwo yakugira ngo hino bashaze mabisinju aha ndebero uwo kugira ngo bashaze mu Simon Byabakama amwesero rwa kabiri asitebe cyo kumasangu twakushaza muntu bataka hodi side zona cyo kumasangu cyo kiri n'icukuru arahaba tabarize umwana MP wa barahona riboro idamuhimbura ngumanya tashomereye ngumanya byatebyo electoral commission ko byetegeri yari kwashinga byone yari mukashiru yagiye nebyo kuteko mu gwari nebyo kuvura bisabatu nebyo kwati yateko mukashiru icyo kumasa electoral commission yari munene hurra ebintu ati ndetse na bwandara nabahurira shonga umukaruru na nakaruka maratata kama baba dasto koza bache namwe electoral commission ni umurimo gwayo ubuyigamba byo gukora ugonora abantu sotaka mu akamenya mushagama ine candidate wa Cell South yes incumbent agira mu electoral commission yagira ati waro Kagamatias ebitawuti ngororo exactly yes electoral commission agira mu ngororo is qualified akakora matua entry on the 23rd of February 2023 ya mzamu aliyo hata kutinga next year akakora matua entry expires in 2 years ngo watu pamoja kwa zile mwele wote basi aswakaga kanwa Mungu au nao wanaraba wao ndio commission natoka na umshindi yebare munga hata na kwenda na inshonga ya mshaza mkuu ya electoral commission n'umurimo wayo kupublishinga no kudeclaringa ombahandike umuntu usinjira kanwa bakudeclaringa ndugambo no muhandike so nyenda kumuruza ogumwana wa Kamwenge banye Kamwenge niwe buzara kwa nyine farm buguri kandi kana yesimbire no mukaruru na fraka kumwebaze so nani Kamwenge ninje manda kandi ninje kunda wakatoroka mu rero wano ndaka kwija kwendera abantu ba Kamwenge kudere kubarekere byo tunguko bunde ibire bitaka kozerwe I wish you the best then no kumuruza mwana wanje process kugira ngo akaruru kuturumu shuwari ni ndebera tumengu kare state kubaka mazima no buringaniza kandi abo bwo nakimanya
kandi awamubuza bwo guhingana n'unaku wa kabiri n'uwafasha kuyayimanire n'uwakane nayimanya abantu bona bose imbere neza kugira ngo n'amafaranga akaza program kino da kumenya mwana ko kawamu Joseph yes Obama yagira ngo buri umwe n'umwanya bwo karuka takatirwe ese wagira ngo abantu buri munsi n'amanywa bwo karuka takatirwe opinion z'abantu shifting every time because America makoro opinion polls mpaka kuri biro mkaga na karuka katero so akaruka kakiriya karuka hato mwami ziri predetermined according to Obama kikire umwongero yari kucengana nyingi kucenga hariho cyo shongoro cyo rukiga cyo kugira ngo tinda hingire kushama India president akahinga mu mureka sharure ariye abataka hingire turi kuba expecting kugera cyo kuriya Museveni eruze neza uri kumuhese bw'akaruru ni nyingi abantu PFF time kitwarebere nitwe turebe biriho hati nibyo turent protectinga na no kubyongera ababo nicyo rikorera mu constitution yabo bajya ngo manifesto yabo tibira mu security because already mu mangu security ekahwa erigi time nicyo bataraje inkurudingire mu hari so abantu kugira ngo president Museveni covered tsigwetagare ibyo kore mu budgeting which covered nkesha bw'ubuje ibyo rero bamavuta nibagari mu njomo so tinkwenda nacyo kandi kizaho kiteze mutwe my sister sorry patience ebiragamba byera babihurira konka ekizibu cyabona bakimunya nk'abantu n'abantu bari kugira ngo Edinita ya West akakugira ata ahateje no TV ako ko yakigamba hari ibintu biri obvious kugira ngo umuntu yakwatwa navuga moto katine driving permit bontu bari kugura nkamushango hati ito nkabato na generation ziri hasi tubuza ngo bari kutwara hatubura because the government imene mureta eri kugira ngo neza kwikiriza umuntu kugenda abuma nkesha hoze bitoce nkesha hoze zo mwani eri kwikiriza umuntu kuvuga tine permit etari protecting citizens kugira ngo nibaza kwikiriza buri mwazara guto bavuga ko bari kwenda ibiti nkamya ngwitwe nkaye nare muntu bwikiriza so abantu gukora umushango mu kwa kabiri bakaza parade then ukavuga ko tugikumuna kandi bataha batatu then ukajya that is criminal justice system no welfare umuyobozi wa program abantu aba hariho ibintu yanyurutse hariho ibintu twaze mu by'imishango I think I would say our opposition batukize mishango bakora mishango mingi munonga kugira ngo nahari kubara rode my sister rode yazire ngo awari na evidence hari hishomero ruri kujoyeka abantu turi kujoyeka abana b'amashomero t-shirts twamushaka evidence tukagitongere rode rwo n'umushango azirebereti tinwamuganga izi mukama wanje kinerwa bazire ngo ata yamahe rode ari umushango so nshaka kugira ngo aho bari kutambura buri step yona nabaye n'umushango so umushango tigwina aho guriziri azirongazo kwagukora gwaba recorded nibo basa kugwetera aho bayendera arebe interview mboma yashobora ibirungi byona bihanikire nko kubyakwembukora zari wakaruka kaba kamaze no buringaniza konka ini eventually bikubaho na mnonga conduct ya campaigns ukumukutwaraza abantu bo position akuba abashomera bateka mbagera ngo buringaniza gutakorwa cyonka konka burebeke burukoro so ibyo bamaragambo byaba bitate bo mukora buri muntu akananuka nibarangira batakaruruka giti akakaba karuka amaze no buringaniza. By the way, for the first time tinkarebire akaruro kari kwenda kubonera nkaka wanya mununga ababa opposition polisi ebitongore byone bikumadembe bibahanduringireje munonga than before icyo tinkwenda nimuza kweremerwa ko kumureturana muremwa kandi hati nimuza kuremwa konka government kozera umurimo gwayo munonga kandi sima munonga security agencies zikozera umurimo gwazo protecting aba bantu previous campaign zese twabiri tureba zikazi risoke yotiki kugira ngo n'umuntu akatina kuzarare
hati kushanga nupu neza ahantu ekagira abantu hatatire tiya gas nemwe hatatire isasi ubu bireho n'ubuntu buce munonga kandi nabo no kugira ngo nempaka zabo nko twabigamba abasirikare bajwara uniform bazarariza inarimu bahagera kandi bazana amazina hararizi zira partizan tashika bagaruka mukira natandi then ukimara ugira uti aka karunga ko bakarunze umusirikare ubujwe uniform yazina harariya inarimu akashabira umuntu inarimu akarunga ashaye guterana baza gukora iki Sevilla akavuga inarimu hati icyo cya uniform y'abasirikare cyo tinka kirebera polisi wa nichotera washirika kasora karutura RDC wahambara tazire ngo akarumbaza katera hameza polisi nanchagamba akarana ko kutera State National Police nagambire ibi kumuntu tubetu role ya RDC mu karuru ni let's take things politically. RDC umukumanyo kwa wakona kujya mu parliament RDC na Saramu district ko bonatera obu nanyo bundaba RDC wa barasite ninyiza ningamba ngo ahatera bakazi bunga and that is but how can we discuss that role ya RDC mu karuru ni RDC na representing a president of so are you sure you are going to choose mmoja katera rinda katera beza then mutu mukote John toka dismiss gozi tikabire hwecho niryaro umuntu wagamba nk'umuntu kandi wagamba ka officer government ka RDC omuntu bakuba nagamba ko officer wa government bakuba tabgamba opinion ye akagira ati nyowe program ya PDM police ya government negera ngo tumuhe millionaire nyowe program ya UPE negera ngo burumwana abari mu somero nyowe program ya health organization burumwana abana najya ko bimeneze whether you want or you don't want nyowe program ya federal roads that is what we do konga ko banyemera RDC nyoko banyemera just nyoko banyongera ndi in my view ngatakozere mushango in my view abakaturikitse mu kujya kutera karuru we should condemn that because in opinion yangu sorry no have condemn there are administrative measures maybe we are not privy to them so far but we cannot attach a personal opinion of an officer of government and the national police opposition karabya kagambe ki mucumutwaro mucikomi RDC yarde ya bobo wenga kadira mutujya kuzimbe egari bitugizimbe turemese national security or mbere mutone no patience president akahamya unza gukoresha biometric machines buri umuntu atera akaruka mu temwicara utemu face good oyine faith na trust mu akaruka kana kakugenda je because naho hata umuntu aratera umuntu gumwe wikiri electronic Acha kubanza chabyo na Mr. Bowazi nyanda nkushabe you also give me my time uko kugihereza abandi nitogitereze tushobora kuba bari no bagambe bigambo byabo bagereza ubwire bakwakanisa nkiwo mtebekanisa wa program barika bakukiza amani azana na ndakawenda na nyembeka ekibuzo cy'uwambuza na nyenda kace mbanze ngiye cyo natangazaho akube bagamba byo ni byinshi kongo gumusha enyuma ho yagenda yagira ngo bakashoma bakuzire maybe incho shikusenga kuva retero buzibu azana mazima no manya haroho okukura abagandani bakweto kukura mu wawa Teresa Kabendera bakakura basiga bakasiga akafaraga kanje kake niyo
ekirikwenda kubaho tariho ntanuso kiri nko kushanga omushuma ngo hati abire nayija ayigura kufuro ataho munju yawe hati yahindura mu method hati naza muhanda ateraki akatahimbwa just bariyo nibahindura mu methods zo kukoraki zo kwiba so ebi ya biometric method simanyi biki ebi byona n'uruhuziyo kandi abica akaruhu tukarumukoze it's constitutional wakireba konko mu Uganda tutwine karuru kali free and fair naho kurebera ito international unity platform tukiza na protest vote ntoenda kurabira mu constitution yenyini wade ntukimanya constitution yitu ya Uganda abajurumu aharubo tayine cyo kumanyisa akwamba basa kugikora cyo n'ekibakora ekibakwenda konkitwe nkaba national unity platform ntoenda kurabira mu byejo constitution yenyini tuzomukaruka protest vote ahakuba constitution netuhereza mandate yokuza muri aka karuru twenda turabira mu karuru baki bakuteka wa muhura constitution yaresirwe NRM yaresirwe president right no it's not him because nawe yajo constitution akajanga ya chena netano akajanga so akaba yakozere yo kufavaringa wonko muntu ejo nene favaringa wonko muntu not Ugandans no bireba what is happening in Uganda no yaba patron we activity we exercise kugira constitution yitwinga bote basimu ahimu izire okutandika kuzana politics zanyu kare ndaka tugira ngo akari patron akajine mu mukono is he following ebiryo muri ejo constitution so okakanisa okugira ngo batiba mwenda gukora executive we are going in for protest vote kare what is protest vote protest vote achenjo ine kumbuza kuba ni issue nkuru protest vote ekigambo protest vote ababo bari no bakinterpreting mu ngere yabo konka protest vote yitu eri constitution ntingitu abanya Uganda abakuza kutera karuru tuyino bishobozi bwo kutera karuru kitu tukamakinga sure into tuaterera karuru no warangiru yes. Then how do you ensure that how are we going to ensure that ntuza kuhakanisa ebirarangirirwe yito tutakozere ki ekwereka muza kwa msingire niki nicho cyo takoreba mu campaign cyo kubanza ati katurebe kabari rukunyire rukiga isingiro enamba mukamuzinira arizi kanze boga abantu kamtini candidate sante ya MP kamtini candidate sante za chairman C5 kamtini candidate sante za vacancer because abo building momentum kwa mwe abantu batera NRM will tell you ngene doctors in candidates every position ekyo kubanza kya byona obutagira candidates tebuli omwe ngwa ine kwesimba cyunche cyo kubanza omuntu nabasa kubana ayino wakuhagira akwenda omuntu yakwenda katika let me take an example ngu wariya nahagira PFF nahagira naenda change konko batayindi bushobozi bwo gukora ki bwo kwesimba kandi n'ekinde cya resire staff na ba MPs mu districts zimwe bakatwime sente ekyo no kimanya nkapate zabeshime kwa nzitwebwa as a party zaipot ezabeshime kwa nzitwebwa so cyagoranye n'abata president atakusia MPs bibiri ya kashatu ibyo kumwishyiriza kora biho legislative agenda yaba yasingira karuka president no tegeko tiyango tine parliament oni yasai koka ni bro atunonda kugarike mu kirihari abategekiro already imana mujango wa data tayine ba members konka abategekiro already abategekiro boss you are being unfair here boss don't go off me I still have my time I still have my time tengo ndo kumema mpobu dakika bibiri abando baherezi kuma mwoto also going to allow that so they want to things that no I still want to clarify something Marira already who's in the subiri kwa muguza abantu
according to their capacity hato kuno mubuze no ngamba What is the gap? nango ko wageza akachukuza hato kumana na kuza what the shino she's asshole ni matembo John muhereza umukazi respect Jowe rorire nawe ronda kureta no John muhereza umukazi respect karabase kwesi mbabwase MP so tindukwe na mutayi mu submission ye mwana mugabe cyane tubareka kujya mu